Poštovani gledalci, na ovoj trećoj koridi u Han Pijesku rekli smo mnogo gledalaca, posjetitelja, ne samo iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, nego i iz cijeloga svijeta, možemo reći, a i sa nama i gosti iz Srbije. Evo da zamolimo našeg prijatelja da nam se predstavi, izvolite. Pre svega veliki pozdrav za sve gledaoce Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, naše Vojvodine i širom svijeta. Da vam kažem, dolazim iz Novog Sada, lider sam Narodnog pokreta Dinara, Drina, Dunav. To je veliki pokret preporoda srpskog naroda, pokret visokih ideala, jakih moralnih načela i realnih vizija. Pokret koji njeguje zavičajnu tradiciju, očuvanje nacionalnog identiteta i ponosa srpskog naroda, kulturne baštine, kulturnog nasljeđa, igre, pjesme i riječi. Danas smo ovdje na poziv našega kuma Narančić Zorana došli u Han Pijesak, u Malo polje, da vidimo ovu predivnu manifestaciju borba bikova, korida i navlačenje trupaca. Ja sam više nego oduševljen da ovakve manifestacije postoje ovdje na Romaniji, u našem Han Pijesku, da narod Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, širom svijeta, a pogotovo naša otadžbina Srbija, da vidi kako se naš narod skromno, ali veličanstveno okuplja u duhu vjere, tradicije, da prenosimo ono ko smo, šta smo, da svijet vidi naše vrijednosti i još jednom svaka čast za organizatora. Gospodine, Bokan Tomislav, tako? Tako je, Bokan Tomislav iz grada Novog Sada. Recite nam, ovih dana ćete gostovati u mnogim gradovima i mjestima Republike Srpske na ovakvim raznim manifestacijama. Da, baš tako. Organizacija i predsjedništvo Narodnog pokreta Dinara, Drina, Dunav diljem Republike Srpske od Han Pijeska, olimpijade u Nevesinju, potom Gracka, zatim idemo za zapadnu Bosnu, u Drvar i na Manjaču. To su sve naše manifestacije, tradicionalne manifestacije koje se, da kažem, više od 100 godina održavaju, kao što je olimpijada u Nevesinju, 139. ako me dobro pamet sjeća i podsjeća, tako da to je nešto jako važno, pogotovo za srpski narod, da pokažemo da ne zaboravljamo našu tradiciju, a ujedno pozivamo sve ostale, bez obzira na vjersku, rasnu, nacionalnu pripadnost, da dođu da vidimo kako mi to radimo. Imali ste i sjajnu promociju 16. juna pored Novog Sada na Fruškoj gori u Ledincima. Tako je, to su zavičajni dani u Ledincima, nešto slično je bilo kroz igru, pjesmu i riječ. To je prešlo već u tradiciju. Naredne godine u junu mjesecu bit će održano 3 dana. Prvi dan će biti svečano otvaranje, naša akademija u Srpskom narodnom pozorištu u gradu Novome Sadu, potom igra, pjesma, riječ, takmičenja tradicionalna u Ledincima i jedna naša velika duhovna akademija na našoj Fruškoj gori u manastiru Velika Remeta. Gospodine Bokan, evo za sve one koji nas slušaju i gledaju, a žele da vam se jave, da pristupe i da budu članovi, sigurno jedan mail, kontakt, adresa. Vidite, u svakom slučaju www.Narodni pokret Dinara, Drina, Dunav.rs je jak. Naš web sajt je dobro došao, svak da posjeti, naš Facebook da vidi. Opet ističem, Narodni pokret Dinara, Drina, Dunav je pokret srpskog naroda, dinarsko naše goršačko porijeklo, Drina rijeka koja treba da spaja, ne da razdvaja našu braću, a Dunav je najveća evropska ulica, simbol ravnice. Treba da vas posjetim, grad Novi Sad, naša Vojvodina, otadžbina Srbija, a pogotovo naša Vojvodina je najveća imigraciono područje gdje je naš čovjek sa naše Dinare je dolazio i tamo nalazio svu toplinu, što milom, što silom, ali budite sigurni, to je nešto što spaja
naše braću i sestre s obe strane Drine. Evo, hvala vam i nadamo se da ćemo se družiti narednih dana u Republici Srpskoj, već ovde danas u Nevesinju, u subotu, u nedelju smo u Nevesinju, jel tako, u ponedeljak Kacko, u četvrtak u Drvaru i u subotu, nedelju na Manjači. Da, baš tako, danas smo ovde, sutra smo u Nevesinju, na Preobraženje 19. smo u Gacku, a potom idemo 14. u Drvar, gdje predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik, pravi drugi sabor krajiške zavičajne rodoljubljive pjesme i to će biti nešto veličanstveno. Pozivam sve naše ljude i prijatelje iz otadžbine Srbije, iz grada Novog Sada, širom svijeta da dođu u Drvar 24. ovoga mjeseca na veličanstveni, opet da vas posjetim, drugi sabor krajiške narodne rodoljubljive pjesme. Hvala gospodine Bokar, puno uspjeha. Također i vama još jedan veliki pozdrav za sve gledaoce diljem ove naše planete.